Nigo boigo chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu Sabata nende wairire bya umoncho murigereria Ogetembe TV chinsa ekumichabo no maragoba aseri tukiga risabato yeche tariki isano mutenyo iga ogatano na kabiri mwaka wechiri bubere 2025 karibu sana ase kionga chinsa ekumichabo no maragoba rinde chinyara gusanga kigama asenjera ere eyobwenge nchene gonkuru kwa Matilda Obaigwa na kurwa ase ensemo yebimanyero nere vene enya voke kurwa ase studio kabere nere Mike Wilson mwancho murigeria abamo na intwe ekera turachi gukora chinse mo cha Facebook na boigo YouTube tunyore emo ase eyemo na nekirongo chaka no roboti robo chane akigoma koro ase kenyoro kia omo sasa mama no sub location eye gotoka imewadi ya Nyatieko kitutu chache South County ya Kisii ikirobono umusae we myaka 20 noyomo anyara gutoka iskomwae kesungeti ekanyarite gwekora ubugima bwae ase obutuko bugukira rero kolengana ne amate niko banyare kwerera buna umusaho yoiga niko abete gagutwara ukumusanana no murugi oye oyochiete amatuka make airire bono kolende ritkuregoro ikarorokana kare nainde nomo subati umongao oyochite gose orenge nabana nande ikikirete bakanyara gutwara ukumusanana Kini dia bana bobo konguga kiboka baikirega gaki akine mwelio negoki Emire tabonareri oirere kenyero kiaro cia atu abokere bana mambi twanyorero moichana twigure bikuro twamanyete ngikere kole twanyorero reporting ano mwana nyarire ko buko ingenda umwana bo moina choice umwana oyo nanywame to muswati akagenda agatiga umwana naende nawe ato muswati onde oyochete korora mama mwaba kararwarete bono morogo umwana yagatebe kana are to muswati
Kurunya morenyo uri buoyo bwata bana batano. Itingeri omonyene ibwata bana batano. Bono marogo baigo bachete saa 5. Ekere bachete saa 5. Bono libaigo ire basoire nyumba bagwaza kurwana nkoigwe parara. Nkobora ninki nande ngarakora nkaraira na nyumba nande ngasoka. Bono nalingo tokoigwe mukungu ya kwa ngentire. Bono mukungu yo gakumurama omo murera akirete. Bono mumura kamotebi ngachibese cyane mukungu we bona ari iguru ekera arenge skurta gwata mangana ndons numwana ulingo muikweli anda arenge prefect ena pokire bono nkogende kanisa na nkoigwe bukuru kurwa ngochocha naona chiranyo linganere bwesungete no gukumisana akera abasaye bakwengenta asi sababu tayo na ndo kogani kwane nkoligo chiesa abasaye no twaro obo robore ngaki ekero ubwato borobo ngeri bagori ubwo kengenta ogosoka ogendo utare oira nonyo rubu bwa sirire kubwa gwesungia somote ekwereka gwesungia somote oitali oro muiso wobokongo igonga turakura obokongo okwenda kuri no bokongo Mwancho murigerera umujumbe onote umugirango ime county ya Nyamira umusike Josh Nyamuko nigo bono anyare kwerabuna obwagachi ose okorosi wakwe University ya Nyamira ase chinsemo chia kiabonyoru omuroberio yo no genderete nigo bono anyare kwerabuna nerebuya ase chingakichiga omogusi gukwanira eriogerimo naboigo erinde gose buna enjire yemoyo kwenyorera amagendero kuro ase serikali enene naboigo nigo anyare kogikiria ebikorwa byabasaye goso asichi para ukorobekana ekero asekero naboigo gosaria enebo. Get no maen. A university will come here to make an allocation of funds. A check was a CDF. Got the view Moscow Lina, go to make some offices. Go to Kuagate, to become Manyane. Elinda deploy some personnel. By cha. No never have a care. Elinde university correct yes university whatever in saro ro mushime goito naga ndiko nywa teach university is a big industry era create a lot of job opportunities seitoga basa kunyanjereti kya mushimo rako totebyare it will create massive employment abantu betara ire tinyomba ariko rabo ikole bakuru wandenge tukyawo byakirange strike ebite binge bito bigosale tigatokane abana baito wandos una abade na abade na agency. Sometimes you don't even understand what Gen Z is. Eh? They went to engage Ibranga El Vito. Aso kolenda na kolita mali. Muskela mek. Asa maskanya mani na bono mwacho lete navaru. Navaru na robe de speak. Muskenya libonaro. Na ba MCS walibo speak. Bono tigaba enda batige boso liliko na bayakora. Ntoko basabera bol. Elinde batijoloji palecho we make sure that they serve the people wale baba chole kile kigente kenene na inchenga wataina palende yons une pacheti etweteti eye koru itibo junction yacha mpaka kiabo nyaruga egweta bu molisi skali na inche nata ebete nanyibekirete chibesa elinde kere university egocha tonyoro borabu bogocha se university etoke unachipara wanafunzi na ensemo ya barai kurwa ase ense uburai bwa Kenya kwanza niko bono litukoria rero banyare kugendera kuyegerera serikali yayo muske William Ruto pa ukwana kurwa ase chinsemo chia Likoni egotoka ime ye county ya Mombasa niko bono banyare kwerabuna ebitambukiro nebinge serikali yiga yanyare kwimukia una enjire yemo yokugendera kwane kya magendero ase chinsemo ime yense ya Kenya niko bayakwana yiga ekiro balenge okora umoyega ase umoyega bugutangera ebyumbe ime yechinsemo echo. Kuna watu ambao wanatembea sahihi. Wengi wao walikuwa manaibu wa rais, mawaziri na vyeo vikubwa katika serikali. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na nataka munisikize kwa makini. Likoni oye! Nataka munisikize kwa makini. Kuna watu ambao wamekuwa katika vyeo miaka nenda
miaka rudi, sio? Sasa hivi wanakuja kwenu wakiwaambia ati nyinyi shida zenu zitatatuliwa na wao. Mmewasikia au hujasikia? Mmewasikia mjawasikia? Kwani Likoni imeanza leo? Shida zetu zimeanza leo? Tumekuja hapa ili tuwezeshe wamama na vijana wetu, kwa sababu wakati hakuna amani katika nchi ya Kenya, wale ambao wanaumia ni sisi wakina mama, sio? Sasa mimi nataka tufanye ombi moja. Tunataka kufanya ombi katika nchi ya Kenya ili tuwe na amani. Tufanye hivi jameni. Wangapi wanataka amani katika nchi ya Kenya? Wangapi wanasema amani? Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe amani katika nchi ya Kenya. Tufanye amani. Tuseme tunataka amani. Na kwa vijana wetu nawaomba kwa heshima, tusikubali wale ambao wanatudanganya tufanye vurugu. Wale wanataka tusumbue viongozi wetu. Wale wanataka nchi ya Kenya watu wapigane. Tunataka kusema shetani yashi. Shetani yashi. Bila wanasema tusichomoe. Tuchomoe. Tuzimwage. Wamama wa Likoni wajimudu kibiashara. Washikane na Mama Mishi na William Ruto. Na William Ruto tumwambie tamu yake ni ngapi? Ati ya William Ruto ni ngapi? Hebu nione ya William Ruto tutam Likoni. Sasa hili niketi chini. Nichomoe nisichomoe? Nimwage nisimwage? 100,000? 200,000? 300,000? Nitamwaga nusu milioni, 500,000. Tunaelewa hapa ni Abdul Swamad. Lugha ya tatu tunaelewa hapa ni Ali Hassan Joho. Iko sawa ama iko sawa? Iko sawa ama iko sawa? Ukitumwa siasa hapa kuharibu mkutano ya Mishi, wewe ndio tutaharibu sura. Iko sawa ama iko sawa? Hapa ni kwa nani? Hebu nione mikono ya Mishi Mboko, Mishi Mboko, Mishi Mboko, Mishi Mboko, Mishi Mboko. Yes. Na omukonyi obomurai bwense omusike kithire kindi kikagukwana kurwa chinsemo ekyo chia Likoni nigo bono anyare kwegerera omoroberio obobo wena osha nekiragoteba asha tebwati ogwanchereria nabwo nigo ekonyara kwena na obokoreri borobia hochase abakenya bonsi bali ababwate emiremo nabwo nonya na batabwati emiremo. Afya ambaye unalenga kusajilisha kila mwananchi akuwe na kadi ya kupata matibabu akiwa mgonjwa, kwa sababu ule mfumo tulikuwa naye hapo awali ya NHIF haikuweza kutambua mwananchi ambaye hana kazi. Ilikuwa inasema lazima uwe umeajiriwa, uko na mshahara ndio ujiandikishe kuwa mwanachama wa NHIF. Lakini hii serikali tukasema hakuna mwananchi anapaswa kuuza mali yake ndiye alipe bill ya hospitali. Ni afadhali kila mwananchi awe na bill ama bima ya afya. Hawe mwananchi ako na kazi, hawe ana kazi. Ugonjwa haubagui. Ugonjwa unashika kila mtu. Mtu yote anapatwa na ugonjwa. Ndio tumekuja na mpango mpya wa kuhakikisha kila mwananchi ako na bima ya afya, na wananchi wengi wameendelea kujiandikisha kwa SHA. Lakini leo na wavulia kofia viongozi wa Mombasa na wananchi wa Mombasa, kwa sababu katika idadi ile imejisalilisha Kenya, Mombasa County ndio number 1 katika Gotigara ase omoroberio yobobo wenia osha nigo bono omwaziri wobocheno omoske Eden Duale anyarire kwerera buna omoroberio yo nigo ogenderete gukonya gusira abaroire ao ase chinsemo ime yense ya Kenya kagukona kura ase county ya Taita Taveta negati ya baraibande nigo bono banyarire guteba nigo eserikali yarigiri chinchera cyo kwenekia buna abonsi guse chinyagitari chonsi chiri chikonyara ko bwaterania abaroire ase
ase ukubangaina na boigo kwenyorera eni bokuru ase serikali gwetera omuroberi yosha bono nchigenderete kurigigwa ekero egati ye chinyagitari chinyinge chanyarire gusiekwa aiga ase ensi ya Kenya. Lakini kuna jambo moja tu, na ni ile ya chanjo ya watoto wetu. Hapo kidogo tuko chini, lazima tushikamane pamoja tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wamepata chanjo. Hapa Taita Taveta County kuna watoto 6,300 hawajawahi pokea chanjo yoyote. Wakati wananchi wanaumia, wale hawajiwezi, kwa ule ukweli wakilia sana, huwa anakimbilia sana hawa viongozi. Mimi nakuhakikishia kwangu kidogo zimepungua, kumaanisha SHA inafanya kazi. So ni sisi wananchi, tafadhali, mmesikia kuna ile ya SHA ya polepole, tuendelee kujiregister kwa wingi, kwa sababu Mheshimiwa Ruto alipokuja alisema lazima bima ya afya ya SHA wa Kenya, tabaka mbali, kabila zote, dini zote, mapato yao bila kujali, kila Mkenya tujali afya yake. Alisema kusema, anatenda ama hajatenda? Sasa nyinyi niwaulize, huyu gavana mnamuita Abuja? Sasa Ruto ni wakuja mara mbili, si pia Ruto ni wakuja? Na waziri wetu ni wakuja. So nyinyi mkiona facility hospitali ambaye inafanya ukora, munapiga call 147, itashikwa. Utasema hapa Voi kuna mahali ukora inaendelea. Gotigera asengane yo oyobo chenu nigubono ekiombe ky'abanyagitari na bwigo kiri ky'abateresa aiga ase ensi ya Kenya bono byanyare kugosereria gochia gotiga kwenana obokoreri gochia sebonsi bari bakonyora chingoma chingaki ichio kurubikana bakurawo no yotenerete kiombe gya Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentists Union oyore umuriki ase kiombe kyo omanyagitari Davji Atela nigubona banyare kwera buna ekero asekero abanyagitari abange na boigo nonye nurses niko baguchia abatwara kusibanyora batigere ne chingoma chinyinge ekero bagotema kwenana obokoreri chingaki chokurobekana na boigo nonye ne serikali tiriguchi yatwara nonye amabere gochia sibare yatigera abange chingoma na boigo batigara bagendrete guchandeka kigemanekero bagoseririe buna ritukuria Jumatatu onye okurobekana gwa 77 kugochikorekana baraboti bagochia gwesokia kwenana obokoreri. The Goonism that has come up in a very strong way, we have witnessed in our demonstration in Kakamega when the doctors were attacked by the goons. Yesterday, the doctors who were moving or protesting in Kwale were also attacked by the goons. This is a clear indication that there are chaos, and whenever chaos are there, we cannot expect ourselves in any way that we can prosper. From the records of the hospitals are already indicating being overwhelmed after every protest. Last week, after the protest, there were so many victims that were admitted in public facilities. There are so many injuries that otherwise can be prevented if we have a situation that there is restraint. The restraint from the police, the restraints and the removal of these goons from the streets so that peaceful protests can actually be peaceful, to ensure that ideally we do not have victims or we do not have casualties that otherwise would be prevented. A good number of them are traumatized. Some have actually fallen victim to this culture of violence, mostly meted by police and the goons. And even those who are in the facilities, they are also traumatized by the things that we are seeing. Basically to ask for an introspection as a country and as a people. We have been observing what has been happening, and especially the culture of violence that we are seeing against the health workers,
Sisi hatutaruhusu Mwanzo murire nase oroboti oro no tugukorera ekiunga chinsa 10 chabo no maragoba na kirongo kuboria ogendere kubwatia miroviri indi ya Getembe TV ana muno ekiro orachie kwenyorera umuroviri osabate mix ase egekeke kerebosi orachikoretwa nere mukate eno kuna boigo DJ Top Shark endera gutigara ime ya Getembe TV chingaki chonsi korende nigongo kuganiria ugenda gutwara weekend ere entwero rukigma na boigo esabato ekendete gutwara amasisini asore Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia yechigeche 2023 mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo go busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silva Care ni nyagitari yekerero asumu cyubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bubwate obumanyi bwigoromono mbabwate inpatient wasichi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koirana go chiankam mbabwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukoringoria nobuwenya bwa maiso gose optical department abase bwate boigo eduka yibirore ase ibigori byonsi etani abu mbwate boigo ensemo ya maino